Kubor nakaslem jong udongsan Hima. General Secretary Bathamai ke Meghalaya State Olympic Association, uba finally parian. Ula penpawi ke jing angnut ban penek pensai ki senjuk ya lekai, hapok ke jela. Batru ban kentu ya ke Soskar bakan Pyntreikam no, ya ke sports polisi. Kenang bakan long ke jing mentoy ya kinong ya lekai. Habaya keren bat kinong thok kubor. Uba pariat ula ong, ke jela kamdon ya ki company ki banwan baitingka, ya ki senjuk ya lekai. Henry Barok ki jingdon kam haban su abben tang naka Soskar. Lakalong naduk ki coach batru hak ban pen kre ye ki kenhuan yalek kai ban len mi khmat chabar jella. Uba finally ubadai ru secretary ke Meghalaya Athletics Association ulashim ya kateka kam hadien ke jing enok kam u general secretary barim uci Ranjib Chaudhary. Naduk bangadon ha MSA ngase fight iba ngase ban yo ya stand begin yo ya best facilities mangi kum gi yastian gi back and call dan government ban yo grand infrastructure ni tai tai hadu menta nagalia ka sports ban ka chitam ban yo te buat ke infrastructure pet dari disiplin dang duna rekat kum gi ai design mana itu so pet itu ila best terjing semua yang ni sinti akran ni meeting ban kum no ban ya penim ni mesti asyan. Namangi yung dan gi corporate sindan gi yuban mo ban train pisa dan kam ban train kung no ban diet kung no ban biang gi coach ki babet bat ban yo pisa biang ban participate hagi national baro. Namatay teng film yo participate kalena lambala estimate record yung yo ele exam tip final bosule school ban boleh kabut repair. Tolong kejeng yo lah dari kena nadu jusab dunia level gin kiu fiski omban yo so entah regla ali ikon coba regi payo medal ru relatif plan kan ni ka strength lagi baik dari la yo ka budget biang na state government tergila tengiru nginum sa keren ru government ru am sa keren kila fund we accountable them ngir accountable athletes bila train. Naman si train, for example, nga masa take. So unlike ya train thamat artayo. Artayo pin pulang champion terbaik. At still take ka job bon. Henry gamut baka ngidon ke talent dah. Lam gi take for example kena on T 1.67 high jump. Without seeing the high jump mat or whatever. Henry we are training more another easily 2 meters. Ula. Jadi juga iway discipline ro ngapet. Football dan bawa pergi club ski ya bisa rekim bana up na government dari club di pelot ki senang kita te kena lagi mi ngipat gaji mi apa kumba masih pekat pada menang nak keren yang the funding lah kendu commissioner lah aktif higino asion betray nama betray tu fund dan betray tu long miru accountable mah pi ngi minta silang ke sampai yap julu jisap kermen hiba ban push minta ya state sports policy ya ba la dep agree the po assembly yang la notification ada tinggi appeal Soskar bukan implement nak kan gitu nama ni MSA ni la pak